Muraho neza, nitwa Muri. Uyu munsi ndashaka kubasangiza inkuru y'umuntu yahuye n'ikibazo kinini mu buzima, ariko mubimaze kuronka igisubizo biciye mu kintu gito yashize imbere. Bavuga ati buri kintu gito dukora gishobora guhindura byose mu buzima bwacu. Iyi nkuru nizera ko iza kubera nziza kandi nawe uza kugenda ihindura ikintu mu buzima bwawe. Ndagusaba ariko tubana gushika irangiye. Hano hari umuntu witwa Alex. Yari mu buzima bugoye, nta kazi, nta mafaranga, nubwo yaboneka yari amafaranga make, kandi abantu bamuha inama zitari nziza. Naho tugenda twitondera n'abantu tugisha inama, kuko abantu benshi tugisha inama soko bari abantu begisha nk'abatwipfuritse ibyiza. Yego gisha inama sindavyanze, ariko banze ushishoze iyo nama baguhaye. Ariko yari afise inzozi nini kandi ntiyari yiteze gucika intege. Hariho abantu baba bameze uko bavuga ati uko bizogenda kose mfise ihangiro nifuza kugeraho kandi sinzohagarika ntarigezeko. Buri munsi yabona amahirwe atagira aho abogamiye, kandi ubwoba bw'uko atazashika kure bwaramukomereye ku mutima kabisa. Hari igihe ushobora kuba uvuga ati nta hantu nzogera nakoze kuva kera vyarazi, ariko ntugate icyizere. Yumvaga ko wewe ibintu vyose birenze ubushobozi bwiwe, nta kintu na kimwe ashobora kugeraho. Gusa ntiyarazi ko burya igisubizo kiri hafi yiwe. Umunsi umwe Alex yafashe icyemezo cyo gukora igikorwa gito ariko cy'ingenzi buri munsi: kwiga, gufasha abandi no gukora akazi ke yari yifitiye. Yari yaratanguye akazi kajyanye na network marketing, abikorana umurava. Hagati aho niwumva network marketing gataho icyo cyo nacyo nzabakorera vidéo ushobora kubisobanura, duhurire muri commentaire mu bimbwira, cyane niba uyizi duhurire muri commentaire nawe ugicukize gute icyo bivuzeko. Amaze kwikorana umurava akona akantu gatoya gusa, akantu gasanzwe kuko kuvuga ngo kwiga, gufasha abantu, gukora akazi ariko ukabikora buri munsi udahagarika, nta bintu byadanje biri, ni ikintu gito. Ariko ako kantu gato gahoro gahoro kaje kumufasha kugera ku nzozi ze no kubona amahirwe menshi y'igihe kizaza. Aha rero inyigije dukuramo bavuga ati mu buzima ntukite ku kintu kinini gusa, shyira imbaraga no mu kintu ubona yuko ari gito umenga kirasanzwe. Ugikore buri munsi udacitse intege, kuko icyo kintu nubwo ari gito gishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Niba wumvise iyi nkuru ikurimo cyangwa yagufashije ikaguha inspiration, shyira like, subscribe kandi usangize inshuti zawe kugira bose bahabwe amahirwe yo gukura mu buzima. Murakoze cyane.